Master. Asik. Ini dia yang selalu mengabadikan video-video para seniman. Kabar lo memang ingu-lingu atrikau andile mingkaku wajah sifat nuan rongan-rongan gilimi dingin jelele baka adrere andile landri sifat nu alam minawang turu ale mimange kalengkengi kalimbuki sipaknu una inake lakbami kapangainku sauru toma la rencong kama pirin ripalua ke ajak nake di pare parang carita Master. Asamba punna paeng andi akilin duda mantasi rurungan timbaoni julu disiket maiku kama memang punna baine androng-androngan tenasa lewangan renggatan lasana kalepakan si bokoi pasama nakeduda ikau janda andile ale mimange kalimbuki si paknu andile kapang nainku susah milaku bolean toma la rencong kama pirin ripalua te ajak nake di pare parang carita iso Irfan sama una paeng andi akilin duda mantasi rurungan timbaoni julu si usaji pak maiku kama memang punna baine androngan-rongan tenasa lewangan renggatan lasana kalepakan si bokoi sama ake duda ikau janda andile ale mimange kalimbuki si paknu andile kapang nainku susah milaku bolean Neka adrere andile landri si paknu te alam minawang turu
Sister. Selamat datang saudara saya Udi Patal. Asama una paeng andi akilin duda mantasi rurungang timbaoni julu susaji pamaiku kama memang punna baine androng-androngan nasa lewangan renggatan lasakna kalepakan si bokoi pas sama punna inake andi akilin duda antasi rurungang timbaoni julu susaji pamaiku kama memang punna baine androng-androngan nasa lewangan renggatan lasakna kalepakan si bokoi pasama nake duda ikau janda andile